Omubutumwa bwe obwahireyo ombero bikorebi obwashoborire ngo enyamishwa nyingiri zibagwa or district veterinary officer ahabwa district ya Kasese Chibaya Yusuf ashoborire ngo bwirobu enyamishwa zaba zitekebirwe je oburwire nobasa kweyongera. Tunawita oburwere suspect ya FMD foot and mouth kwehe ebironda bikasa omwabunu nomabigendera. Tunawuti oburwere bwekitoro PPR obune confirmed. Tunawuti rabies ebyo shebyo bine confirmed. So ekintu ekikaleke itweiga kwa kisoro ky'omuntu itwalebe whether ekisoro ky'ukawura yekyo kirwere foot and mouth kundi wamawute foot and mouth okebya owamatwara oburwere bwahana. Chibaya ayongere yashobora ngo mbwire nkobu tariho nyamishwa esheme kuba nebagwa yabetakebirwe omuntu otendekirwe kandi ekiri kubasa kuretaho kujanjara kw'endwara kuti abandu batolere bali koshanyama eshina kabero eshenyama eshikabero muntu kabera tuti abandu bayiga kwa sub counties twatwabire locating sub counties na ba station workers na ba health inspector to assist habagakare shambere. Chibaya ayongere yayihanangisiriza abashubuzi hamwe n'abakama b'amatungo abaragatambuza batine za pamiti zikubikiriza ari kugira ngo ikintu cyongera obushuma hamwe no kujanjara kw'endwara tunawutisha pamiti ishatukahereza y'abantu abakamuvinga animal nirahalisha procedures eyo ukamuvingira mu animal yawe ekyo kubanza wamawurende yawe tukaitaga iwaleta LC1 letter eikakakasa iti endeyo yikaruma burambo bulebe ukawaleba na LC1 letter itwasitwa kola inspection itwasitwale byayo itwakwe baruha nira baruha eyo mukukwaye kune route aho kila byayo wamabe ukienda in a certain direction kandi ukazukerera mu route 8 designated kwa baruha eyo ukasanga wamakore umasobiye kukaye kunenesha nambesha bisoresho iwa ijabiri ya well identified. Charles Agaba orukurura ababaji omuri Kasese municipality ashobore ngo hashime kuba ntabaho za pamiti aha matungo ari kugira ngo ekiti kikuzibira abantu bonka okumanya ente narisha matunga gibirwe okwiyaho nana oburwire bwago obutajanjara. Security tukozera muno twa pamiti twe bara ya chairman twa na pamiti ya divyo kura batambuza ente yawo abwo tumanyise police omuntu turasanga omuntu aranatambura tene pamiti obudatene bara chairman ente gibachikwate police egereze ko umurimo gwayo abakwasire bakwasirwe abandi abeke batende papre bagamba bakwasire nabo tusaba government omuntu tusaba abandi bona basofutwara security gebere muri mukasese kura twarinde bisoro by'abandi abarisa nabashabwa okureba ngo baherezayo ebiro kwata amatungo gabo na munonge ndwara ya foot and mouth disease nar ejwa obundi government ekagiro kuyabira kangirira gacha kwa Mate Isaac omuri Kasese.